Ja se zovem Ljiljana, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas pripremam medenu pitu sa filom od karamela, pa ako želite da vidite kako ja to radim, ostanite sa mnom do kraja videa. Potrebne su mi sljedeće namirnice. Za koru jaja, šećer, med, soda bikarbona, puter, brašno i jedna mrvica soli. Za fil treba šećer, slatka pavlaka, puter, malo soli i vanil ekstrakt. Tačne količine koliko sam čega stavila bit će vam ispod videa. Kliknite samo na naziv videa, izaće vam pisani recept šta sam sve stavila i tačno koliko. A sad idemo na pripremu. Ako se niste prijavili na moj kanal, prijavite se, prijava je potpuno besplatna. Pritisnite zvono da dobijete obaveštenje o svakom novom videu. Prvo odvojiti žumance od belanaca. Belance umutiti u čvrst snijeg, a zatim dodati šećer. Dodati jedno po jedno žumance i nastaviti sa mućenjem. Sad kada je sve dobro umućeno, stavljamo taj fil da se kuva na paru. Evo sad kao što vidite kada mutite i vidi se dno, znači već može da se ubaci puter. Nastavimo da kuvamo na pari dok se puter ne rastopi. Dodamo i med, jednu mrvicu soli i još malo kuvamo uz stalno mešanje. Na kraju dodamo sodu bikarboni i da pazimo kad se doda soda bikarbona, onda onaj fil se poveća, onako počne da radi soda bikarbona. Posle toga fil ostavimo da se dobro ohladi. U ohlađen fil dodajemo brašno malo po malo uz stalno mešanje da ne bi se stvorile grudvice. Tako radimo sve dok nam masa prima brašno i dok ne bude suviše čvrsto. Kad je suviše čvrsto, onda ga prebacimo na radnu površinu i tu ga još mesimo onako da primi koliko može da primi brašno. Rukom ga lepo izmesimo, a zatim ostavimo u frižider 1 sat vremena da stoji. Posle toga spremno je za razvlačenje. Lepo ga razvijemo oklagijom u željenu veličinu. Ja ću da ga pečem sve odjednom, pa ću posle da se rasečem na pola, a mogli bi da se peku recimo i 4 korice od ove količine brašna. Sa ovom silikonskom podlogom ću da napravim šare na testo. Inače od ovog testa možete da pravite i medenjake. Redno uključiti na 170 stepeni. Peče se na prevrnutom plehu, kao što vidite. Dužina pečenja zavisi od debljine testa. Ja ovo moje testo pečem 8 do 10 minuta. A da sam napravila one tanje korice, njima ne bi trebalo više od 5 minuta. Sad pripremamo karamel sos. U tigen stavimo 360 grama šećera, dodamo 6 kašika vode. Šećer topimo na nekoj srednjoj temperaturi, ne na prejakoj. Ako vam je jačina šporeta od 1 do 3, vi na nekih 2,5 stavite da se greje. Šećer se lagano topi, ne miješate ga, nego ga samo onako malo drmate da on polako da se topi. Evo već je počeo da menja boju, malo lagano žuti. Šećer se lagano karamelizuje da dobije svetlo brown boju. Pripremite sebi slatku pavlaku i onda sipate. Sad kad se sav šećer istopio, dodamo puter i vrlo malo mrvicu, jednu soli. Aromu vanilje također dodajemo. I moj karamel sos je gotov. Ostaviti karamel da se dobro ohladi. Jako lepo miriše. Slatku pavlaku umutiti, voditi računa da se previše ne umuti, a zatim dodavati karamel malo po malo onako i nastaviti sa mućenjem.
Koru iseći na 2 dela. Malo korici izravnati sa strane, a to što nam ostane to možemo da iskoristimo da izdekorišemo odozgo iz rendama pa stavimo preko pite. Sad ćemo za čas da isfilujemo, dole stavimo fil prvo na tacnu. Stavimo koricu, odozgo stavljamo ponovo fil. Ponovo fil odozgo. Onaj dobro rashlađeni karamel umutimo i u njega dodajemo puter koji je bio na sobnoj temperaturi, onako razmekšao. Sada ovaj fil stavimo odozgo i sa strane sve dobro zatvorimo. Ostavimo u frižider da ostoji 1 dan minimum, a dobro bi bilo i 2, ali kod nas nije moglo 2 nego samo 1. One krajeve od korica sam malo izrendala i odozgo posula. Evo, moja medena pita je gotova. Ko voli ovaj ukus meda, karamela, stvarno je savršena. Za ovaj put toliko, želim da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje. Prijatno!